Baru haji piraku kena dipakai haji sareng Pak Haji anu disebutna Haji Kuit Kuit anu penggemar di daerah Dewa Pangetan anjeunna teh penggemar hayam anu disebut hayam pelung cenah pangarsa anjeunna teh penggemar nuhun penggemar hayam pelung mangga kapayun mawale cobi sanak bapak hajat na kapayun mana anu sebat bapak oleh haji oleh gitu. Pasihan jalan mah gitu. cobi majang ibu Tingali kuat kaul ya si mama aduh ibu hajat bapak hajat deh aduh bantu kemana omong kamu ayah nadi sisi empang aduh panutan ilmu rasa kuring gara-gara ibu hajat bapak hajat di alu bager hati jadi hotewa pasihan jalan ya ngabidina dawan hiri takdir punten Pak Mama Haji kepada Mama Bapak Hajat dasar ketingali Haji suai punten so pasihan jalan mah piraku kena dipaksa wae bikin lami aduh badanate